大家平安，有点外读错个jam naman na makajinana sulivat. Saka tu错个jam naman orija supina kaino cemas. Imazai toa kulintu, imazai toa sangasan, imazai toa pitua sulajan, imazai toa ita karam patu shiva karam. 哥林多前书7章1到9节，巴加拉不吃个手独生或婚姻的恩赐。Uri ibu akan toa zoa no shiniki vavada a paka toa tigami. A alai izoa uta shika nangwaan no inika potskel ayakan. Lakwa ayatoa turuvu a sepasari-sariu a alai nangwa no tara izoa tskel a vavaya-vayan uta nangwa no tara izoa skel a alai pasusu toa kakudan no alai toa skel a vavayan ki namaya uta a skel la vavayan inika masam mararain toa kina cawa-cawa ni maju mavana skel ni maju a alai a masam mararain au alai uta inika masang marereng toa kina cawa-cawa ni maju mavana skel ni maju a vavaya a mar skel inika nangwa a maka ili toa no kina cawa-cawa lakwa inika makuda no tara selain mun sano patatukuda aparamu amasa uri ki savid mun toa inuri sanano katevel uta manangano ini kamuna maka etseng toa no varung sano kiringavi ni satan sano armelaki pai aku si ai vivu to sakai uri pasanarangin akan tanumon inika mano pajajakat akan tanumon pai salingakan to namaya tanuakan a inika putsukela cau-cau wanga amapolat lakwa martamali-mali aja sini papupicu renua cemas tua tara masidi-sidilan au namaya tutsua zuma namaya toa zua zuma pai ivu akan uta tanumun a inyanan ka putsukel katimu na vavaya-vayan a pinacaya nanga noa no sukel no makayamu na namaya tanuakan a masisidil ki nangwa ayakan lakwa no ini kamu na sa makaya amatsen toa no varong nangwa a potskel no uri maro malama-lamanga no varong tuaso tengraya tanangwa a potskel ay chukai no cemas satu soa kadam-daman a sini papu tarvan tanujen 手独生或婚姻的恩赐在初代教会传扬福音的工作并不容易因此保罗指出过独身生活的一种服事的恩赐是可以被理解的这种说法也是对单身服事上帝的传道者的肯定相对的现代的全职服事者需要牧养不同年龄层的会众因此能在婚姻中服事上帝也是一种恩赐他们持守婚姻约定的恩赐透过婚姻的营造所经验到的夫妻和亲子关系也能帮助不同处境的信徒面对婚姻中的各种挑战若以这种观点来看保罗对哥林多教会的劝勉相信对现代的牧者来说也是一种全备和完整的提醒Sinaya tutsua ka zaman-zaman pasemarau dan nujen. Satu tsua ka zaman-zaman sini pakini mentanjen
认定单身或结婚才是上帝所喜悦的，是我自己的想法，或是圣经中的观点。Sinaya sini pakin menjantin tuswa kajamadaman latina na gamalo akin menam ayakana pasamalau kainuli。掌管生命的上主，我要信靠你，恳求你教导我，在面对许多事情时，不是按照自己的意思去理解，而是谦卑寻求你的心意。奉主名求，阿们。Mali-mali tu sa kajam naman na makaitin na namin siya silang kilaroy to mana pada jekaten no tia semas la tia pinaeuna sa tia pasusuin sa kana makaitin na masimazay to tia kinaroloy to kay no semas na makaitin na tamangwa tia kamalan to varung no semas ayaken na pasamaraw po piso tia no china mapolat sa kalatin na suliva tu sa tia kay ni davan 大家平安。